ngizocela sihlonifaneni kakhulukazi ngizoqondisa enduneni emakhaya induna zingayenzi lento esayenza eThekwini ingayenzi lento esayenza eThekwini ukuhlaba ngejubane ngenxa nje umuntu afuna ukuphuma ku-TV ayizumsiza leyo namhlanje sifuna ukungena ngendlela esivele ukungena ngayo indlela esiye singene ngayo thina indlela nje ehloniphekile nje engenaqina engenalutho ukuphela umuntu uzwisesindo kuphela yini ilanga leli namhlanje lokuzohlukanisa namhlanje siyohlukanisa inhloko nesikhandi yona lembumbulu abayigxekayo yona lembumbulu ebehlale bethi abalazi ibutho lasembumbulu bona bazolibona ke namhlanje ilona leli ngifuna umdubuko ngifuna ukuthi mina bekuneplan la yokuthi singaqhamuki ngandlela esijwayele ukuqhamuka ngayo la iplan yethu bithi asinqamele ehlathini siqhamuke sesehla kanje wabonile amabhasi ashone ngapha besiphisa kodwa sibheka indawo ngibone ngathi kubiyiwa sengihambela kubiyiwa kodwa thina befanele sidonse la sitshalile kudoni insizwa la sitshale kakhulu hayi ngicabanga ukuthi asikene kulona isango lela sidlule kodwa beke phezulu intabeni ya sithi singapha ucingo bekiyo yonke lena ngicabanga nje manje sosuka siyimsile zonke mhlambe